Yes, kanonye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha. Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana ko twamaze gutangira rwose, nyamuneka ukundi kwezi. Ubwo rero biraza kugusaba gusharinga mu buryo bwo kugira ngo by'umwihariko benshi bagiye batandukanye bakomeje bumva amakuru akomeje kugenda atugeraho aturuka mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo n'ibintu bigende neza muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza, ariko kandi bose tuva imuzingo, kuko ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye, ibyitwa bya nyamugigima, icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru nicyo kirimo kirumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere mbabwire yuko muri iri joro ryakeye uwitwa General Neva, uretse kuba Imana yakinze akaboko, yari yishwe, ubu tuvugana akaba ari no mu bitaro, niwe yamaze kugezwa. Ubu ndaje mbabwira aho arwariye ndetse n'uko situwasiyo ihagaze. Ibi birimo birashaka gukorwa n'abandi, rero bimeze bite? Ariko mwaba n'Imana, nari ngiye nirukanka cyane, nari nabanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, n'abantu kandi b'agaciro burya rwose, tunabaha ikaze by'umwihariko dore yuko twatangiye n'ukwezi gushya. Yes, tubaye ikaze rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi bari muri Coline Mujejuru Munanira, bari muri Coline Orangara, Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi, bari mu makuru agiye atandukanye. Tubaye ikaze, bari mu bice bigiye bitandukanye: Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, bibereye United Kingdom, Zimbabwe, Zambia, ariko kandi bari mu Bubiligi n'Ubufaransa, bari Amerika ndetse na Canada. Tubaye ikaze, tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi rero zikurikira, cyangwa se mu makuru akurikira ugomba gutega amatwi, utagomba gucikanya. Uwitwa General Neva, ubu tuvugana we n'umugore we nta nubwo bari kurara iwabo mu nzu, hari ahandi hantu bari kurara hadasanzwe, nyuma y'uko uwitwa General Neva muri iri joro baraye bamuhushije. Ese byagenze bite? Bimeze bite? Gitega ivumbi ryatumutse, umuriro watse. Munyemere mbabwire yuko rwose ahitwa Igitega, nyuma y'uko uwitwa Gervas Ndirakobuca bamwirukanye, ndetse iyi politike iriho y'igihugu cy'u Burundi ikaba irimo igenda ikimbiza abanyapolitike bakomeye muri CNDD FDD. Munyemere mbabwire yuko rwose ubu tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana, nko muri iri joro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza neza rwose werekeza mu mujyi. Umugore uwitwa Ndakugarika bari bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi, bimeze bite? Ese zaba ari Red Tabara, byaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresheje FDLR, byose gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kubiva imuzi n'imuzingo, turaza gusimbukira hano za Bujumbura, turebere hamwe igitero cyasubijwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo, by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo, n'abandi banyamuryango bakuru ba CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kubagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo, tuvugana umutekano kuri kote y'Abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe. Abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za
byaza Uvira, turebere hamwe iby'abarundi 300 baguye muri ambushi hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho, turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza, by'umwihariko muri rusange. Aha ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Aha ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa, ibara bikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego hejuru nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe, ariyo witwa General Neva kugeza magingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa, nko muri iri joro ryakeye iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo uniform zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga kukagira ngo niba abanyeshuri bakera babajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo abangaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana, by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kuburirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake, by'umwihariko mu bujyakuzimu, ifite metero zigera mu 130 mu butambike, ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo. Mwaba n'Imana boye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbu, usibye kuba abago bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana, by'umwihariko abadede cyangwa se CNDD, bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwaba n'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Red Tabara.
zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwaho. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo twigarukire gato mu nkuru idasanzwe y'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa. Bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa ba Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza amagingo amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira, hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma y'uko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mu mujyi wa Uvira werekeza ahitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukuramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba kw'Imana mwe ibi mukabipinga, nk'ubu tuvugana urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka, abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka. Bamwe bagera hariya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye. Ati Neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka amaze ayobora nta kintu na kimwe yigeze tugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo ugasanga ni ikibazo cyamaze guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umujyi wa Bujumbura ijoro ryakeye ni umujyi ngo wari uzengurutswe hagati ya bato ebyiri z'abasirikare ndetse na bato ebyiri n'igice. Abo bose ni abarimo baragenda barinda umutekano mu mujyi, byaba bambaye inifomu n'abatambaye inifomu, kuko amakuru dufite atari ivumbi ngo mu rwego rwo kugira ngo uyu mujyi batazawurasaho bikarangira banawufashe, ngo barimo baragenda barinda umutekano kugeza naho ngo bashobora kurinda umutekano, ukabona urujya n'uruza n'amaduka afunguye ukagira ngo ni abaturage ariko ari abasirikare. Urumva yuko ibyo bintu ni bimwe mu bintu nyamuneka bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ubu Neva ashobora kwicwa, azisha kugeza ryari? Azisha kugeza ryari? Nimba ari mu ndake azayigumamo? Kaba abahungu bazamuhubuza yora. Naramubwiye ndavuga nti FDLR wihaye kuzana muri icyo gihugu, reka utizikubite ku mabariyeri urebe izi bintu zigukorera, zitangire zaka icyo bita igitanzi. Nizimara kwaka gitanzi, abaturage batangira bakuvunya imere kugahira bavuga bati FDLR.
kanaka niwe wazizanye none reba ibyo ziri kudukorera. Izi mbonerakure washyize hamwe na FDLR, imico iragenda iba imwe, nimara kuba imwe bizagenda bite? Abaturage ntabwo bari bahuye n'akaga gakomeye cyane, ngira ngo muzi ibyo bakoraga muri RDC guturuka mu misozi ya za Bwiza. Mwabantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo ibintu birakomeye, by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi, ndetse kandi ibintu isaha ku isaha bishobora kuba ibindi. Ku buhanga bw'ibyuma baze kugenda banatubwira iminota kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete turimo turagenda tugana ku musozo. Ati yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda, kandi tureka ikiro dusigaje bitangazwa ariko kandi bivugwa. Reka dusoreze aha ngaha, by'umwihariko turaza kugaruka.